کارگهên Bêrînê li kantûna Efrînê pêşeyeke navdara Kuçiyayê Kurmênc pê tê naskirin. Li kargehên Bêrînê ji çûpa zeytûnên givaştî, komir û zeyta sabûnê tên çêkirin. Li Efrînê 17 kargeh hene ku bi mûsima çinîna zeytûnan ra dest bi kar dikin û ta werza buharê dewam dikin. و برین مکباس اوتی دکهوا معملی برین تصنیع دبا زیت مطرف جی دارد کهوا بعد زیت مطرف دارد کهوا تشت که منولد که برین رجعی ها برین رجعی استخدامی خو های استخدام دبا شون ازم بود جسو برا استخدامات منزلیه معملی برین بخو شو دیرد خو سرد شولینه اوی دویه جی دارد کهوا تشت که هم دبین کومر ارگیلو کومر صناعی برین چه دبا هاوج نسبتك جه دارد کهوا زیتا مطرف ji berhemên kargehên Bêrînê ye ku dikefe çêkirina sabûnê. Her wiha komir ji bo gemkirinê jî derdikefe. Kargeh bêrîna mekbezên zeytê li Efrînê bikartînin. Her wiha bêrînê ji derveyê herêmê jî dikirin. Ku berhema bêrînê digihe 2000 ton salane. فنوفك زيتي برين دارد كافا نوفك عفرين جزيرة تشيبيا هاف معملنو زيتي برين دارد كافا هاف زيتون نائي خورنية زيتي دكافا تصنيعي صابوني صابوني اي مولو استعمال دبا يعني بيش تسار هو اساسي جي مصبنة جي تشيبو العفرين عفرين جي تقريبا درو 26 مصبنة جمع هيا Piştî derxistina zeytê ji zeytûnan çûpa wan ang û bêrîn derfeta peydabûna pêşeyekê vedike. Ew jî kargehên Bêrînê ne ku ji salên 1908 de Efrîn pê navdar e. Newroz Reşa, Dengê Emerîka, Efrîn.